Кыргыз Республикасынын Кара-Балта шаарында 21 апрель күнү Нур мечитинде айт намазы окулду. Айт майрамына карата Нур мечити ар түркүн кооздуктар менен кооздолуп, эли журтка майрамдык маанайды тартуулап, өзгөчө бир көрктү берип турду. Айт намазы окулуп бүткөн соң имам хутба айтып, Куран тилаваттар болуп, жараткан Аллахтан аманчылык тилеп, эли журтка жалпы дуа болду. Намазга келген жергиликтүү жарандардын саны көп болуп, мечиттин бардык кабаттары короосу толуп, жада калса көчөлөрдө дагы айт намазы окулду. Пайгамбарсам Мадина шаарына келгенде Меккеден алардын 2 күнү бар эле, ялабуна фихима, ал 2 күндө алар өздөрүнчө майрамдашат эле, ойношот эле, көңүл ачат эле. Пайгамбар алейхиссалам сахабалардан сурады: "Ма хаданил яуман?" Бул эмне болгон 2 күн? Sahabalar cevap verdi: "Kunna nal'abu fil cahiliyeti fihima." Uşul 2 günde biz cahiliyet doğrunda, şariat İslam kelgenge çeyin özübüz kaalagандай bir türdü mayramdardı tokup çıkıp alıp uşul 2 günde oynoyt bolчубуз. Oşonda Peygamber aleyhissalatu vesselam aytты: Allah Taala oşol 2 günüңөрдүn ordunda özü razı bolgon 2 mayramды berdi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilahe illallah. Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Amin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme ya evvelel evvelin ve ya ahirel ahirin, ya zel kuvvetil metin, ya rahimel mesakin, ya erhamer rahimin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الإنس والجان جميعهما يا كريم واجعلنا سببا لذلك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. Meyrumdu boriker Allah'ım, şu bardık pendelerin senin rahmattan ümit kılıp, şu aylap oruzulardı karmap, tünümene katım Kur'anlardı kılıp, ozaçarlardı kılıp, ilim alıp, davatka çıkışıp, köp ozaçarlardı kayrımdulukları kılıp, bugün senin rahmattan ümit kılıp, ayet namaza kelip oturuşat. Ya Allah'ım şu bardık ayet namaza kelgenler, bardık gün olsun geçirip soğuk paylandırgının, bardık şu akşam aldarızı kabul kılıp, o şunun bereketten gün özü geçirip, bardığızı tozokta aram kılıp, beşti vacip kılıp koyun ya Erhamer Rahimin. Çoğulan kol kötürdür turgan tuğanların jüründe kanday şari dua tilekler olsa varın berginin Allah'ım. Bardızga toluk iman bergin ya Erhamer Rahimin. Bizim jürögüzden bardık mahlukların suyu mahabbatın çıkargının. Allah'ım kalgan ömürüz bardız beşmal namazga jığılıp, ilim alıp, zikir kılıp, köp jakşı adep akıl ağızlığındop, davatka çıkıp, köp jakşılıkka sebep kılın ya Erhamer Rahimin. Bardığızı tapkan mal dünyözge Allah'ım bereket berginin. Bardık elimizin ortasından tımakçılık, suyu mahabat, birimdik berginin. Büt elimizin bardık Müslüman ortasından düşmançılıkta çok kılıp ya Erhamer Rahimin. İntimakçılık ber ya Erhamer Rahimin. Bütkül cerbete bolatkan uruş janjar, çır çatakları öz kudretmen toktot. Türdüğü bala apatlarda Allah öz kudretmen toktot kunun. Bütkül alamı saklı oşanın katarında bizim memleketimizde saklanan ya Erhamer Rahimin. Bardık elimizge Allah tokçuluk, molçuluk, iman, hidayat berginin. Dünyanın can ahiretin bardık jakşılığın berginin Erhamer Rahimin. Bardık yol başı, kol başlılardı, memleket başlılardı özün razı olgan suygun yoluna başlap. Büt özün kolda pışarı işlerini özün jardan beri Erhamer Rahimin. Allah'ım bardığızı ya Erhamer Rahimin. Toğluk dinmen yaşap özün razılığına jetip. Dünyanın can ahiretin, hayır bereketin berginin. Bardığızı kör azamdan sakta Allah'ım. Kıyamatın kıyınçılıklarından tozoktu bizge aram kılıp, bizde tozok aram kılıp koygunun. Bardığızda Allah'ım esep kitesi bir işe çıkarının.
ушул касиеттүү айт күндөрүнүн урматы менен Аллахым баардыгыбыздын өтүп кеткен ата бабаларыбызга ушу катым Курандарды багыштадык. Баардык өтүп кеткендерибизди Аллахым баардык күнөөлөрүн кечирип, баардык көр азабынан сактап, жайларын жаннаттан кыл, даражаларын бийик кылгының. Калгандарыбызга Аллахым баардыгыбызга аманчылык бер, Архамар Рахимин. Арабызда оруп аткандар болсо шифа бергениң, карыздарлар болсо гайби казан карыздарын чечип бергениң, перзентке муктаждар болсо салих таква перзенттерден бергениң, бүт кыйналып жүргөн бир туугандарыбызга өзүң ар тараптан өзүң жардам бергениң Аллахым. Биздин динибизге, даватыбызга, окуу жайларыбызга түрдүү тараптан көмөк көрсөткөндөргө Аллахым ар тараптан өзүң жардам берип, дүйнө ахиретине абад кылгының Аллахым. Бүлдүк бардык биздин динибизге, даватыбызга, окуу жайларыбызга түрдүү жалган жала жапкандар өзүңө тапшырдык, өзүң жетиштүү болгуну я Архамар Рахимин. Аллахым биздин тагдырыбызда ушундай көп ушундай орозолорду, да ушундай айыттарды Аллахым ушундай жакшылыктар жазган боло я Архамар Рахимин. Аллахым эмнени сурасак анда бер, эмнени сурабай калган болсок анда бергениң. Эмки айт намаздарга Аллахым эсен аман оорутпай сыркаптап баардыгыбызды аман эсен жеткириң. Ва саллаллаху аля набил карим ва аля алихи ва сахбихи ва умматихи ажмаин. Амин. 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 Бирахматика я архамар рахимин. Дуа бүткөндөн кийин калайык калк бири-бирин айт майрам менен куттукташып, бардыгы тең курсант болгон абалда таркап жатышты.